مدى شما شمابل ونروني كم حياة معبل كل مدى شما شمابل ونروني كم حياة معبل أسي 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من نيوتيو لومون قال كابتيف تدقاقامي زحقوس بزيوم فلوياتن especially talented زخونوا أحواتنا دقا عدنا سايكليستس كم بعال بينيام كم بعال ناتنائيل كم بعال مرهاوي كم بعال هينوك كم بعال أمانيل كمون وزته ترفه جون تم حدش تصاوت زموت زلو امبارزا كلتشان اسران سلستن كابت جمر اب حياله مطم زغنيه بنيام جرماي لومون حد فلوي زخنه عود بمنصبراق حد فلوي عود تغناطي فلو دحنا رانايو بحد خنكيدينا let's see نايلوم وددر كمينيرو كنرينا was very interesting day هنميت كن قبرينات تمسينا رانا هنكيدنا نايلومي وددر بتامي أقداسي كم زنبرة مجمع أبقلا قلري هم تهلو يغم so هنساب منا رانا كاستغاخل لكم اوكي جي قرب كقلت فالكم يا منتان نوح جزي خي وزلنا درا حدي في سلا زنبرة امبارنا يلومو وددر فالنسيا زبحال كفالنا سبين استخايدو خوينو ازيا قداس وددر نيرو مخنياتو بمسرتو بينيام توب فافوريت نيرو توب فافوريت مالت ابت وددر زبلت عود كمص زخل تسفا تنبيرلو زنبره تጻوتاي نيرو سلازي بو منصر دما قلحتاناي ناي تጻوتا كمجمريا كسمو داتا ناب بينيام زغلسي نيرو بينيام كمي يالو انترمارش غانتو كمي تصاوتلو نعتاتهم زري نيرو سلازي ناي بحكي very interesting صوتا ناي بحكي زقرم بقعات كمون بيني قليل سب كم زي كوني ولا كوا ابتناي موداتا كم تزدلي توم تيم ناتو ولا كوا نفع تصبغي ما تنتلو جن after last moment زي اقربت لي كم توم كالو تيم صبغ بوزيشن حيزوم زمتوس اي عقبون النعي مالتي بس خوينا بتجن زين بس حاونا سكن بس ابلو لي تري وزر لهم كل خاتكم سكرياي خلهم ذا فيديو نخل كل خاتكم حنساب نبينيام ام بس ابلو لي نناتكم حسابات جلس ولسكي نايلو مودر بمجنزاب مالتي تنهلنا انت بولاتنا رينا سو سكناتكم فيدباك سميه زاد امسح حنساب قبر لكم كفتني بزي Well, not a team known for their sprinters, not a team with any big sprinter for this particular race. Why not have a go? Euskaltel Euskadi, the team from the Basque Country, with their rider from the Valencian community, 26-year-old Drumbal, giving it a go. And you never know, this is the sort of day where this type of attack has more of a chance because you don't have a peloton full of big-name sprinters, full sprint chains to bring everything back at the same time. You've got a bit more hesitation here, and not every sprinter in the race has made it into the front group either. You have to take your opportunity, don't you? And they're the rider in the original breakaway that was brought back, and now the motivation is there to have a go. Unfortunately for them, they do have a very strong Jumbo Visma team, and they'll just let them hang out there. They're not going to rush and bring them back. Okay, we're inside the last 7 kilometers. They won't rush. They'll just ride as a team, ride them back, and try and stop anybody else. It would be a little bit different. بحفشا زي زرزلو عوتات ناي بينيام يخون ناي كالوت تودادرتنا ابزو وددر زي باي ذا واي زي لايف حونا تعوم يوم محلالي فوني ركابيه رخيبيو كبرت هابلنا حونا تعماي يغني لنا نبزحات ولا تمدباتنا تقاتلكا نت بروجراماتنا غربكا كم زغير كاترينا زلاصن هي لسلناتكم كمتصكم يطري ويهم اب channel ناتخيتكم سبسكرايب غبرولو حدا ازيو قدوس ارتراوزي غايو نزي وددر ناي سايكليستس دما بعتب حيزو كل غزي نخلهم تጻوتي اب استراليا يكون اب اوروبا يكون اب كل كفل عالمات الشعب امريكا يزغمت دقاسو نحلفه زرينا زلو حدا زي قدوس حونا يمو كبري يقبو مخنياتو ناتو تعري ويكا خمزة عينت مدب كتريو بغليلو كتكاتل قليل سلزي كونه
እምበሃር ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ 5.8 ኪሎ ሜትር ተሪፎም ኣሎ ተወዲት ፆታ ግን ክንሪኦ ኢና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ብፍላይ እታ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ብምሉእ ስክሪን ዓቢና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና because it was very very interesting ቢንያም ኣብ ዝሓለፈት እውን ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር እውን ማዓጾ ክኩሕኩሕ ፀኒሑ እዩ እታ ውድድር እታ ዋንጫ ዳይ ዘይሃረማ እምበር ማዓጾ ካብ ምኩሕኳሕ ሓደ ኣይዋዕለን ቀኒ እዩ ስለዚ ብኣጉ ዕለት ሓደ ወርሒ ክልተ ቀዳማይ ብምውፃእ ነዚ ውድድር ኣብ ፈላሚ ውድድር ቀዳማይ ብምውፃእ ዓወት ኣመዝጊብሎ እዚኣ ድማ እዚ ዓመት እዚኣ ክሳብ ክንደይ ክትምቅር ከም ትኽእል የገንዝበካ ጎኑ ጎኑ እውን እንተሪና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናትናኤል ተስፋጽዮን እውን ኣብ ካልእ ውድድራት ኣብ ሓደ ደረጃ ኣብ ሓደ ውድድር ራብዓይ ብምውፃእ ብቮላታ ማለት እዩ ከምኡ እውን ብደረጃ ኣብ ቶፕ 20 ብምእታው ኣብ ዝሓዳሽ ጋንቱ ትሬክ ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስን ጽቡቕ ዝኾነ ዝናን ዘጥረየ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ መርሃዊ ኣብ ዓባይ ክለብ ቢንያም ኣብ ዓባይ ክለብ ከምኡ ድማ ናትናኤልን ከምኡውን ኣማንኤል ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ምስ ቢንያም ደቂ ሓንቲ ጋንታ እዮም ስለዚ ኣርባዕተ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኣብ ወርልድ ቱር ደረጃ ዝፃወቱ ተፃወቲ እዮም ዘለውና ስለዚ ሓደራ ናትኩም ምትብባዕ ሞራል መሃብ ብዘይገድስ ብኸመይ መንገዲ ኩልኻትኩም በብትኽእልዎ ሞራል ሃብዎ ሞራል ፍርቂ ሓይሊ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም መቸም እዚ ሞራል ንህቦ ንዓታቶም ክንምንታይ ክብሪ ክስምዖም ከም ዝኽእል ብኡ ድማ ከምዚ ጌርና ነቶም ብሉፃትና ኩልና ከነጣቅዕ ተጀሚርና እቶም ካልኦት ንኣሽቱ ዋይ ንሕና ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ክኸውን እየ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ክበፅሐ እዚ ደረጃ እዚ ህዝበይ ከምዚ ገይሩ ከኽብረኒ እዩ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ከምዚ ገይሮም ከጣቅዑለዮም እንድሕሪ ኢሎም ክንደይ ንኣሽቱ ጀነሬሽን ድማ ጎኖ ጎኖም መፅኦም ኣብ ከምዚ ደረጃ መፅኦም መጀመርያ ንነብሶም ድሕሪኡ ንጋንቶም ድሕሪኡ ንሃገሮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ነታ ኣፍሪቃ ኮንቲነንት ሽምን ዝናን ከውህብ ዝኽእል እዩ ቢንያም ክበሃል ከሎ ስትሬት ንመብዛሕቶም ካብ ኤርትራ መፅኡ ኢሎም ዝሓስቡ ውሕዳት እዮም ኣፍሪካ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ስለዚ ንኣፍሪቃ ምሉእ ኣምባሳደር ኮይኑ ሽም ዝህብ ዘሎን ክብሪ ዘውህብ ዘሎን ሓያል ተቀዳዳማይ ከም ምዃኑ መጠን ብኩልና ኣይሆፕ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ክዕድመ ጎኑ ጎኑ ድማ ፋንድሬዘር ጌርና ንዕኡ ሰፖርት ናይ ምግባር ክንገብርና ነቶም ካልኦቱ ነገይን እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽ ተፈቒድዎ መደብ ገይረ ኣብዚ ዓዲምና ንዓታቶም ዘተባብዕ መደብ ክንገብር ኩሉ ግዜ ንህልኩም ቢንያም ምስ ገድቂ ጋንቱ ኢንተርማርሼ ኣዋዲዶም መፅኦም ኣለዉ እናቐረበ እዩ ሕጂ እቲ ውድድር እናመቀረ እዩ እስቀድም ክገብረላይ ሓንሳብ ክንሪኦ እንታይ ይብላ ኣሎ እቶም ኮሜንታተርስ ብጣዕሚ ኤክሳይትድ እዮም ነይሮም Bahrain victorious will give it a go with Fred Wright. He's told us as much. And we're 2.2 kilometers now from the finish line. ድምፂ ይስማዓኩም ተሎ ከምዚ ግበሩለይ ሓደ ግበሩለይ ድምፂ ይስማዓኩም ተሎ Astana are going to come to the front and give it a go. ሕጂ ጥምጥም እያ ናይ መወዳእታ ሰዓት እያ ትኸውን ዘላ What's left of the front group fighting it out. Movistar in a train just bumped down behind now. And Intermarché keeping their place at the front. Bahrain gaining a place. And Jumbo-Visma where they haven't moved. Thank you. It's Malcolm. 1.5 kilometers to go now. Still most of this downhill. It's Rui Costa who comes to the front in the yellow, blue and white of his new team Intermarché. Costa, the former world champion, already a winner last week in Mallorca on day one with his brand new outfit. Hoping to try and put Binyam Girmay into the right position today. Yes. Jumbo-Visma now coming into the final kilometer, trying to make sure that Olaf Koy is in the right position. حج كل position ما حاجز ولا توقع. Yeah, been pushed back a little bit. Movistar had numbers, but they never kept that place at the front, so they've been pushed out of it. So it's Jumbo-Visma in the yellow and the kind of fluorescent yellow and white. You've got Intermarché seem to be the two teams bossing it for the moment. Movistar coming up a little bit, but he's only got one rider in front of him, was Garcia Costa. Had several riders there. They're trying to frantically reform now as well inside the start of the finale here. Rui Costa peeling off. You can see that Binyam position. Yeah, good. That's behind now. Ivan Garcia Cortina. Looks as though the way they're riding, we're well inside the final kilometer here. You can see on the right hand side, Garcia Cortina is about to be led out. Girmay waits and follows. Koy is up there as well. Different teams running out of riders, and you can see Fred Wright being brought up on the left hand side as we look at it after 4 3/4 hours of racing almost. An opportunity for a win from a reduced bunch sprint on the opening stage in Valencia. Girmay waits,
waits and follows. Right, he's going to be read out now by Mohoric, who's there. And here we go with Movistar and Garcia Cortina. He's trying to do it on the uphill sprint to the line as he can. But look at Girmay, he's hit the front. Girmay's flying away. Girmay's going all the way. And nobody can live with Binyam Girmay, who takes his first victory in the 2023 season. It's 4 up now for Intermarché, and they are the team of the moment. I told you so. Yes. Girmay was on another planet there. It's one of these sprint strokes when you look at it and just your my goodness. shoulders above everybody else there. He was so strong for this season. He's finished. No, I don't think so. I think Marcelo, then Dixon and Ciccone. So, እንታይ ክገብር ሕጂ ሓንቲ ነዚያ ከሪየኩም ንዓመታ እንታይ ኢና ክንፅበቅ ካብ ቢንያም መደባት ናቱ ከሪየኩም እዩ ምክንያቱ እዚኣ ሓንቲ ዓወት ስለ ዝረኣና ጥራይ ኣይኮነን መደባት ናይ ቢንያም እንታይ ክኸውን ንዓመታ እስከንርኣዮ መደባት ናቱ እናነገረ ከሎ ሓንቲ መደብ ርየ ነይረ ሶ let's hear እንታይ መደቡ ነዚ ዓመት እዚኣ ቤኒ Last year was Going Global Game is not my program. We already discussed my program for long term till Giro. So this year I already know my program since November. So for me, What will be your program? This year will be quite interesting. I will do all 3 monuments and Tour de France also. So that's really a big program for me, also for the team. So I hope we will reach out for the next. For me, honestly, to race in Belgium is every day special. So I can imagine also London is one of my biggest dream to race. So this year, it can be really special. Your ambition during the Tour de France? Yeah, for me, the first thing I need to say is እንታይ ብላሎ ናይዚ ዓመት እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ውድድራት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ቱር ዲ ፍራንስ ማለት እዚ ዓበየ ውድድር ናይ ብሽክሌታ ክኸውን ስለዚ ቢንያም ኣብ ወርሒ 6 ወይ 7 ኣቢሉ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድር ናይ ብሽክሌታ ናይ ዓለም ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፍ እዩ ስለዚ ዓብኒ ውስ እዚ I have really strong team around me. Everybody is super strong. I'm also quite happy to work with them. I have really nice guy to share with me, doing also the other guys. So, it's not the ambition of only me, the ambition of the team. So, I hope we can do the same like Giro to have some good result. If I can also to win one stage, not only me, one of us. So, I hope we can do better than last year. Yes, ብሓፈሻ ከም ዝንሪኦ ዘለና ቢንያም ኣፕሪል ኣገዳሲ ኩነታት እዩ ዘሎ ሓንሳብ ነዚኣ እናረኣኹም እቲ ዝተፈላለየ ውድድራት ዝሃረሞ ዓወታት እናረኣና ክንከይድ ኢና መታን ኣነሊስስ እናገበርኩ ከለኹ ሶ ቢንያም ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሪሊ ኣብ ሓያል ደረጃ እዩ ዝርከብ እዚ ድማ ኣብታ ጋንቱ ክሳተፍ ከሎ ዳርጋ እታ ጋንታ ንቢንያም ኢላ ሊደር እዩ ኮይኑ ዘሎ መራሒ ናይታ ጋንታ እዩ ቢንያም ቀላሲ ናይታ ጋንታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፎከስ ናይቲ ውድድር ቢንያም ክኸውን ማለት እዩ እዚ ድማ ንቢንያም ዝበለፀ ዕድል ይህቦ ኣብ ካል ጋንታ ኣብ ገለ ኢንተርቪው ተዛሪቡ ነይሩ ኣብታ ዘለኹዋ ጋንታ ንዓይ ዕድል ሂቡ ክሰርሕ ዝኽእል ቲም ስለዘለኒ ብዙሕ ዓወታት ንኸምፅእ ዕድል ኣለኒ ኢሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ውሳነ ድማ እዩ እቶም ጋንታ ንሕና ከም ንፈትዎን ፈሊጦም ኣለዎ بعلم درجاون عبي نتي سبورت درجاون بينيام صلاو كخون كم زخل كنت ابطرطر يبلين مخنياتو كال عبرو مس مخانو ازو سبورت زد ما بعلم قال كابتو عبيت قبل الجاي مخانو بينيام ابصلوا كجبر كم زخل مفلات يدلي ناي موداتا لبواناتا يابزنتايو بينيام تعويتو يس بينيام ابصبو درجالو اتي بحالك نطريه زلنا ግን ጸገምናትና ሕማቕናትና ከጋጥም ከሎ ብሙሉና ብዛዕባ ሙኽ ዝንዛረብ ጸገም የብልናን ጽቡቕ ይውን
ጽቡቕናትና ከጋጥም ከሎ ድማ ብሙሉና ክንሕጎስ ይግባእ ስለምንታይ ኣብ ሽግርካ ናብ ጽቡቕካ ኢኻ ትሕውነት ዝበሃል ዝርአ ስለዚ ማዕረትን ሕማቕ ነጓልሖ ጽቡቕና ድማ ከነጓልሖ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እንተዘየለ እቲ ሰብ ሞራል ዘይብሉ ሕብረተሰብ ይክኸውን ዝያዳ ድማ ሞራል ጌርካ እንትኸድካ ኢኻ ብዙሕ ውፅኢት ከተምፅእ ትኽእል እምበኣር ቢንያም የቐኒየልና ክብሪ ይሃብካ ኣጆኻ ቀፅሎ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ድሕሪ ዕለት 12 ኣቢሉ መርሃዊ ቅዱስን ውድድር ክጅምር እያ ፖርቱጋል ስለዚ ብዙሕ ውድድራት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣትሌታት ጎኒ ጎኒ ክርስዓ ዘይደሊ ኣብ ጋንታ ናይ ቢንያም ካልእ ንእሽተይ ተፃዋታይ ናይ ኤርትራውን መፅኡ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ብስራት እውን ክኾነና ይኽእል ክብል ይደሊ ኣነ ፍሉይ ምስጢር ናይ ብሽክሌታ ካካፍለኩም ደልየ ይኮንኩም ከምዚ ከጋጥም ከሎ ብሓደ ኮይና እንኳ ሓጎሰና እንኳ ሓጎሰኩም ቢንያም ድማ ኮርዒዳ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እምበኣር ምዝያ ደርፊ ናይ ወዲ ትካቦ ነዚ ከምዚ ኩነታት እተንፀባርቕ እናሰምዓና ክንከይድ ኢና ሌትስ ጎ